Shaboni ng Agartala. Sabona ng Bishramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo na din na tong plaza. Hasteni thangkrang tongkhor. Tiaba dang mani chora wo rozak nai purang mo. Kok shanai holong siro khok nai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong din ro chili khora. Shaboni ng Agartala. Sabona ng Bishramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo na din na tong plaza. Hasteni thangkrang tongkhor. Tiaba dang mani chora wo rozak nai purang mo. Kok shanai holong siro khok nai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong din ro chili khora. working member
bini chung saimono sarni sini society o bahano belai contribution tongo tipra sado phani bagai chini young generation ong bahai ke education ni form ti bum ta hake buskang ni jarao help khaiman chubai mano ge pulan sar nono lamso go chini khorang ni যতন খুলুমো তাই সানজা কাহাম যতন ke tini chung sar no phaiman mani belai chung laki hni mano tam ning ge chung recently je chini tipra society o ba chini tam social issues ngui tong chung nugi man kema politically socially ba kema internal program ai sorry ama hai chini conflict rok nugui tong chung mungsai choi chung borong bisingo chung bai chini bisingo walai lai mung naslai lai mung bulai lai mung ama hai kema haimya chai ang lai man bu nugui tong ge tini chini main topic omno tong nai chini society o bumtai social issues ok chung face khai tong tai all social issues face khai tong marok no chung buskang bahai ke overcome khai nai chini bisingo chung bumtai ke chung hamui kaham ka au lai ne chung as a prosper ngi tong ma lai ne aborong chung tin salai ne sar pulan ne cheng lai ne nin khukti saimana mu sungai tabung ni je generation ni chini tripura ni educational policies rok bahai tai educational structure bumta hai choli tong nini nojoro nang bumta hai ke naisik tripura ni education system aborong no tei cheng lai ne sir ত্রিপুরা নি ওভারঅল এডুকেশন সিস্টেম নো তৈ আবশ্যক ককরাক সাজাকনাই মতো বরক বা আপনার সানানি বাকি হয়তো আন ক্যাপেবল ওंगलाग ना हाइफानो जों आबा आं सिमिया जारा किसामिसा याक्सि आगरनि खुश खबर नावै बियां तामो ngै tong tongnya abono kisa cheri yakui nai tong khangka जों যতনো সাইমানো दिनैनि दिनाव जोंथ' तिप्रा सारकबा गोबांखौ बर'जों जों तिप्रा सारकबा एडिसि एरियायाव टिटि एडिसि एरिया दं ओभारअल त्रिपुरानि जे एडुकेशनेल सिस्टेम आबो खाकसाबो खाक ताइ टिटि एडिसि एरियानि जे एडिसि एरियानि जे एडुकेशनेल जे इनफ्रास्ट्राक्चार बा जेबाबे चलुइ दङ आबो ताइ खाकसा माने दुइ बाबाक नै केन जों नुगै मानो तांगै होनबा जों आसा खाकसाल' थांनोसो नांगिया आगरतलानिसिमि 20-30 किलोमिटार गामिबोखा खाबै तिप्रासा गामिबोखा जों खाबै थांखे एडिसि एरिया जों मालाय खांखे आरनि याक गाना गिनि मानथक मानि बा मकलक लाइमानि स्कुल्स रगनि बखा चिनि मकल क्लाइ खांखे न आरो साबो परित बाहायके परिलायत फोरोंनाय र बाहायके फोरोंगै दं आबर नु खांखे न आरो गताल खा आनि खुकनि साजांनाय दे किछु जकरे जों जतन साइबन नगबो मैक्सिमाम न हय किचिक मिचिक नाय खाकसा किसिक हयतो फातानि वाल इटनि वाल नुफानो जानला किसिक जानला करे सिलिं करे फैन करे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नि व्यवस्था करे मास्टर तंगैबो टाइमलि थांगिया आरो सर और इसे इंटरप्ट खायन सॉरी बट जों नुगै मानो अमा हाइकेनो सानथाङागे टीचर्स नि कक जखन साकाबो मास्टर रेगुलर थांगिया जों तामनि बागै अलवेज न अमा हाइके नोक जे स्टूडेंट रक्स ताबो ओ माइ कल्चर जे पॉलिटिकली जों डेमोन्स्ट्रेशन खायमानि नगो बा प्रोटेस्ट खायमानि नगलाय ताबुक चिकन सेकेंडरी स्कूल नि राय रक बरक्सि रोडो अंखरेने डेमोन्स्ट्रेशन मा खायो बरक्सि प्ले कार्टनि डेमान मा खायलेव जे जों टीचर नांगो स्टूडेंट रक्स जों इ आई एम इंटरेस्टेड आं परनामु चंगो आं टीचर नांगो नै तामनि बागै स्टूडेंट बा डिमांड खायना नांखाना दिनै दिनो आबो नि हयतोबा गोबांबा कारण दं बिसुं अबो कायसा कारण नोंनि मानो जे जों जारा टीचर होनजाकनाय र बा टीचिंग प्रोफेशनल जारा दंनाय र जतन मुसुंगो सिटी बेस्ड ओके आरो तेबो स्पेसिफिकली सानान थांगा आगरतला बेस्ड आगरतलानि कासारो आगरतला गाना गिनिनि ए जे स्कुल लगो आखरबो पोस्टिं माननानै मुसुंलायो आबार केन जों स्कुल याखौनो जोंनि सोर्सेस जों इउज खायो जतन साइटक जतन बोलते हयतो मैक्सिमाम जों साइटक लायो सिटी बेस्ड बा निजिनि
Convenience गाना गिनी कन्भिनियन्ट मते जों पोस्टिं ना लायो आबाहायके जोंनि साख्रिनो कन्टिनिउ खालायलायदों आखलायदों आबाहायके खालायलायदों थांतानि तामुं जों गामि आमसायनि स्पेशली এই যে ग्रुपफोरखौ एडिसि एरिया एडिसि आमसायनि स्कुलाव एडिसि आमसायनि स्कुलाव तो आबो माने पुलाखौ बेकवार्ड थांनानै फायनायनि कानेक्टिभिटिनि खायसे इशु दङ आं आरो स्कुलाव साख्रि खायाव फुंसारि आरो थांफाय लायसुनानि खायसे इशु दङ आबो बायाखौ बाय जों जतन तामुनाय सिटी बेस्ड आगरतला बेस्ड पोस्टिं नायलायो मैक्सिमाम निजिनि सोर्सेस यूज खायो जों फाव फायलायो आगे खायनानै थांतानिखे ए गामि आमसाय एडिसि एरियानि स्कुलाव के आबो माने आबाहायके प्रायोरिटी रजा गया आहायकेनो क्लाय थाङो नांमाने से टीचर करै साइंस स्ट्रीम दङ अथस साइंस नि खरकनिसे मास टीचर क्लास 12 जरा स्कुल आरो पाँचटा साबजेक्ट फोरोंजागै दङ हेफोरों जत साबजेक्ट टीचर करै जों आबाहायनो सिनि एडिसि एरियाव जों थांगोन नुनाय आबोनो थिक उल्टा जों आगरतला बेस्ड बा आगरतला सिटी नि बिसिंनि ता सिटी गानागिनि स्कुलाव जों नायनाय केंगा ताम नुनाय जे जागा 20 जन टीचर के साफिसियेंट आरो जों 40 जन 45 जन जों टीचर नुनाय अमको कुबुय के जे जागाव क्लास 12 नि कायसा अमहाय सब्जेक्ट नि टीचर खरकसा बा मैक्सिमम खरक नैकेनो साफिसियेंट आ जागा सेम सब्जेक्ट नि 4 जन 5 जन टीचर फनो जों नुगुय माननाय आबाहाय सिटी बेस्ड स्कुल नि आगरतला राव अबरो सोंबोनो नुगुय दङ ओंखे आरो आं अबनो पयजखायो से गभर्नमेंट तो दंनाय रावबा डिपार्टमेंट जरा चालुय दङ आरो बरो माने रंना तागिसा जाय खोनायै not only city area नि स्कुल माने सिनि गामि आमसाय स्पेशली एडिसि आमसायनि जे स्कुल लगो सिनि स्टाफ जे डिस्ट्रीब्यूशन टीचर डिस्ट्रीब्यूशन आबा के तक से प्रॉपरली खाइ जाखे नाइकल जाखे सिनि तिप्रासा गभर्नमेंट स्कुल जरा पुरि दंनाय र बरक तकसे बेनिफिट मानबाय खामु कम खरच बायनो माने सरकारि स्कुल बता तो कम खरच बा खरच गरैखेनो जों परिमाण बा परिमाण बाय खामु किन्तु अनफॉर्चुनेटली आबो हायके खायजा गेने बागे तिनिन दिनो जों एडिसि एरिया रखौ जों ताम नुगुय दं सिनि बसारकनो किसी सापनो जों जदि फाइनेंशियली रागै फायसा कांकनो केबो निजिनि बसाबुतिनो गभर्नमेंट स्कुल ताय रहरनानै नाया बर रहरलायनाय प्राइवेट स्कुल प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कुल जों रहरनानै चाइतोक्लायो तामगै आ स्कुल की माने खूब सांघातिक धरने माने एक्सपर्ट बा गोरोंकुक टीचर मां आरो फोरोंगै दङ होनै दा जों रहर नु आवाहाया इनफैक्ट government schools also teacher mostly highly educated but eligible कारण गमा एग्जाम्स मानि परे बरक हागे सिलेक्शन आरो सिलेक्ट नि बरक थाङो ओंके नों क्वालिफिकेशन नि बा क्वालिटी नि दिग दिया तै सानानै थांका हंके जेरे नों साइ थांमोन आबो कुबुय बरक टेट पास खायो बि तमनाय कासे बिनि ग्रेजुएशन बा पोस्ट ग्रेजुएशन ब खायमनि परे अब बीएड खायो आबोनि परे निनि एलिजिबिलिटी टेस्ट पास खायो तारपरे से बो टीचर नि रिक्रुटमेंट तिनिन दिन तो मानो ओंखे आबो हाय रिक्रुटमेंट तो जरा कसाई मान लिया बरक से किन्तु गवर्नमेंट स्कुल बुखाक थांगो ता आरो फोरोंनानै जेंगो ओंखे निनखौ कुबुय सानानै थाङा ओंखे बरक प्राइवेट स्कुल फोरोंगै तंनाय टीचर नसाय गवर्नमेंट स्कुल फोरोंगै तंनाय टीचर बरक तेबो एलिजिबल होनै मानो हायबनो सिनि मैक्सिमाम बुमा बु फारक न तांगै गवर्नमेंट स्कुल रहरनानै नाया प्राइवेट स्कुल बुखाक मान जों रहरलाय आबोनो कायसेनो रिजन ए गवर्नमेंट स्कुल जेबाबे प्रॉपरली नायखल जागिया टाइमली क्लास ने तंग माने खाय जागिया आबो हायरकनो नुगुयाखैनो सिनि पेरेंट्स रो बखा तामनाय बायै रहरनानै मुसुय कारण आं सालब्रुम फुंगायखनो आं आंनि नगारा गिरिनि स्कुल आं जेरै नुगुय दङ ओंका सावलो मुसुंनाय बाना सो हयतो बताकसा माने तामनाय क्वालिटी बा क्वालिफिकेशन ताकसा कम फानोंथों प्राइवेट स्कुलले
टाइम टू टाइम क्लास जोंनाय बेबोनो जाय जायखे खायजाकनाय जाय जायखौ नायकल जाकनाय आबो साइमान माने बागै जों दरकार नांखे तामनाय खरसता किसा गोबां खायबानो जों प्राइवेट स्कुल का थांलायो ओंखाय अबरन किसा जाय जायखे नायकल थाय सर जों टेक एजुकेशन कक सालायगे जखन जों नुगे मानो चिनि इंडियन सालिया त्रिपुरानि एस स्टेट एजुकेशन सिस्टम नि साइसवानो चिनि सिलेबास जगो बा फोरोंमानि जे सिस्टेमेटिकली फोरोंजों आबो नों नि नजर नों बाहाय वान्स जों बैकवर्ड लेवल नि जे लर्निंग और तंखो ना जों आ एडवांस लेवल लर्निंग सो सयखाना तामनि इंगे जों नुगे मानो एग्जांपल लाइक जों खरकसा क्लास 10 नि स्टूडेंट नि जरा जों जे नॉलेज गेन खायमानि जे स्कूल जे सोरमानि आबो आ लेवल नि नॉलेज जों जरि तब आउटसाइड स्टेट नि स्कूल नि स्टूडेंट्स सब जों जरि कम्पीट खायने केंके चिनि नॉलेज बेलाय तलक लाय तंगो गते काइसे कोक सानहा आंके जों काउंसलिंग नि बागै बेलाय नो वीकनेस तंगो ताको स्टूडेंट नि बागै काउंसलिंग सिस्टम बागै एवरी स्कूल आबो मैंडेटरी खायने बागै नों बाहाय वानसु तांगि गांगे ताके जरै साइजन सर जों बाक्सा अन्य स्टेट नि बाक्सा एजुकेशन सिस्टम नायगांगे बरक क्लास 10 पाइमानि लगिनो आनि फ्यूचर एम तामु अंनाय आं आनि मैट्रिक पाइमानि परे बट क्लास 12 पाइमानि परे आनि एम इन लाइफ ताम तंनाय आं डाइरेक्ट एज ए टीचर ना मान मुसुंगो बा आं जे कोनो अन्य डिपार्टमेंट अमता हायो डिपार्टमेंट बिनि एम्स बिनि ऑब्जेक्टिव क्लियर तंगो हनमानि कक नो नों सारानि नाय काउंसलिंग नो जों मानियानि बागै जों कन्फ्यूजन नो तंगो स्टूडेंट ऑफ केस आबुन बाहायके फिरो मुंनाय आबो एक्चुअली नों जे कक साइथाङाबो बेबाक नुकुवे आर आबोनि मेन रिजन बुचिनानै आबोसो कुथु ग्यादो कलाइसा बाहायके होनने त्रिपुराव जों जे परिलाय माने मैक्सिमाम जतया मैक्सिमाम जोंनि फोरोंनाय रकमथों सोलोंनाय रकमथों जों जोंनि तांबायबोनो कमन जों जोंनि टेक्स्ट बुक जे चैप्टर रक दङ ओ चैप्टर नो सपोज दे आनि अमहाय बयो 10टा चैप्टर दङ हंखे ओ 10टा चैप्टर नो आं परिनानै नांगया ओ चैप्टर नि बिसिं आ चैप्टर नो आं पुला पाइथाक पर्यन्त रिडिंग वाइस पनो परिया आं ताम नायनो आं टिउशन परिनाय टिउशन परिमाने मास्टर थाने आं साननाय सर कमन कोनता ओइ कमन क्वेश्चन ता हमरा देन आं आबोनो परिनाय मुगस्त खायनाय 100टा कमन रमाने बिसिंगो 30टा 40टा माननाय आं आबोनो सैकावखे आं पास संखा अ जागानो जों मेनलि फेल लायो फाटारनि स्टुडेन्ट रकनि ओवरऑल सिमानि रोंमानि बुचिमानि क्वालिटी बाय त्रिपुरानि दैट मीन्स अबया जे त्रिपुराव माने 100% स्टुडेन्ट हेके फोरोंगो हेके सोलोंगो बा 100% टीचर ना हेके फोरोंगो आबो हाया एक्सेप्शनल दङ तबे मोस्ट ऑफ द केसेस अमहायनो ओके फाटार अबं खायसा सिनि स्कूल टेक्स्ट बुक नो सासोङाव बाहायखे परियावै सिलेक्टिव साइजाक कमन नो सिनसों परिलाय थाङो हंखे आबो हाय स्टूडेंट नि थाने नों एक्सपेक्ट खायदेमान न जे बो बिनि टेक्स्ट बुक नि बायरे फाटारनि कुनु कायसासक इनफॉर्मेटिव कुनु नॉवेल्स बो परिखना हनै बा बो परिनाय हनै एक्सपेक्ट खायदेमान जों खायमाया आ जे स्टूडेंट जे परि तंनाय सिनिबो साबुति रगबो इवन आंबो हायकेन फायजो आबो 3 दिनो फाय आं बुचिगो आं रियलाइज खायो जाबो बसो जरते कतर बुल जों एक्चुअली खाय হয়তো আ জরাও তংপ্রো जोंनो आबो हायके बुजुगनाय र केबो रैखना जों अमाने रकना आबो हायके बुचि बुलिया रियलाइज खाय बुलिया नि बागै जों तिनि फायो जों आबरनो बुचियो जों रिग्रेट मा खायो ओंका फेललाय मवा जागानो फाटार हास्तेनि स्टूडेंट रो बिसेस क्लाय इज ए कतर सिटी बेजारा स्टूडेंट नो बरो स्कूल नि टेक्स्ट बुक तो ए टू जेड परिना आबनो बादुय साइड बाय साइड डिफरेंट टाइप नि novels and koto kaham books informative books borok porinai serengnai ओंका नोंले क्लास 10 जरा फाइते निनि क्लास 1 नि सिमी बा क्लास ताव तो नार्सारि आ को रखने परिबो ओके नार्सारि नि सिमी क्लास 10 जरा नों এই যে 12-13 বছর नों परीक्षा ओ 12-13 বছর পরিমানি জাগাও নিনি স্কুলিং টেক্সট বুক
no seneng ya phang busuk pori bai sugi phaya hangkang ke textbook ni bayre to ni pore nani kuno মানে question no phaya hangke যে মানুষ no বুলে অমসকে খালায়ো যে বিনি স্কুল টেক্সটবুক পাঁচটা হংকে ও পাঁচটা টেক্সটবুক যদি ক্লাস 6 তংপ্র বিনি পাঁচটা টেক্সটবুক হংকে ও পাঁচটা টেক্সটবুক नि লগে ও টেক্সটবুক বাই করংজাক কানেক্টেড আবা হাইতে ইনফরমেটিভ রেফারেন্স ডিফারেন্ট টাইপস नि রেফারেন্স বুক আকো বুক পড়ি নাই নং পরিমালা পাঁচটা বো পরিমালা 7টা 10টা বুকস পড়ি ওই ফায়ো आंबो क्लास 6 नि नोंबो क्लास 6 नि आं तिरपारानो स्टुडेन्ट बो अन स्टेट नि स्टुडेन्ट जदि नgi दंखे अन स्टुडेन्ट स्टेट नि स्टुडेन्ट बो क्लास 6 आंबो क्लास 6 आंला आनि टेक्स्ट बुक पास्ता तंगन अरन सुरसे जतो चैप्टर आं पस परिबाय को सिलेक्टिव आबोन बिसिङो बो चैप्टर नि या फांते बुसुक सुरस आं परिबाय सुगिया कमन क्वेश्चन सिमिस आं साइ परि खंखे सेम क्लास of परि तंगना आलका ताइ खरसा स्टुडेन्ट बोले A to Z बिनि टेक्स्ट बुक बो परि नाय आबो बाय कनेक्टेड डिफरेंट टाइप नि रेफरेंस बुक इनफॉर्मेटिव बुक बो परि वय पास्ता नि जागा ओ 7टा 10टा बुक्स परि नाय इनके बिनि नॉलेज दे बांकोक नाय ना निनि नॉलेज दे बांकोक नाय ना आनि नॉलेज ऑब्वियसली जे गोबां बुक्स परि नाय बिनि थारैनो बिसि नॉलेज दंनाय इनफॉर्मेशन दंनाय अरनो फेरलायो सिनि অন্য স্টেট নি মানে ব্রিলিয়ান্ট যারা স্টুডেন্ট রকবাই আকো রকবাই নট অনলি অব অন্য স্টেট নি হনে সিমু সং সানানি নাঙ্গা সিন স্টেট তো বো যথেষ্ট ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট দङ ও ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট বাই অর্ডিনারি স্টুডেন্ট फेरलाय मानि जागा हंखे अ जागा बेसिकली जों फेरलायो आर नों तेकेसे साका जे अन स्टेट नि सिक्ला रक बा स्टुडेन्ट रक बरकनि स्कुल लाइफ न बरकनि एम्स माने बरकनि लाइफ नि करियर तामुंनाय बरकनि एम्स तामुंनाय ऑब्जेक्टिव तामु आबनो तै बरक सराय बरक बुचि जा तांनि बुचि जा कारण बरक एमन एनवायरनमेंट तो न बरक तरो लगो स्कुल हंथों फेमिली वो हंथों बरक प्रॉपर गाइडेंस आबनो तै बरक मानो ख्लाइजागो जेदा सिनि अरो माने बेलायखिनि मिसिं जों नुगै मानिया जों आबो स्कुल लेभेलाव जों आबो हायखे मकल कलाया पेरेंटिंग लेभेलाव बेलायखिनि कम खनुक जागो अबाहाय माने रखनो तयो सिनि जाने बसाबते रखनो प्रॉपर काउंसलिंग बा प्रॉपर गाइडेंस रै माननाय खरक बसक दं जों ख्लाइमानि मकल कसो कलाया आबनो कारै ए डिफरेंट टाइप्स नि ए जे वर्कशॉप नि बिसिंतै ओके ओरिएंटेशन रखनि बिसिंतै आकोवै बुनि स्टेट रगो बा बुनि जागा रगो बुनि बरक रखनि बिसिङो जेबाबो फोरोंलायो जेबाबो काउंसलिंग खायो सिनि बरक रखनि बिसिं साबो ख्लाया बाहेर बुले हंगतो स्कुल लेभेल न आबो ख्लाइजाकनि नांगो आरो मिसिं दङ फेमिली लेभेल पेरेंटिंग लेभेल खाइजाकना नांगो आरो मिसिं ओके आरो खाइजाकलिया ताउ सोसाइटी लेभेल खाइजाकना नांगो सोसाइटी लेभेल ओके खाइदै करे सो साव खाइदै असिनि सिक्ला रकले बरने नका साकानि ता आकाशबाणी फाइगलाकना हानिमल ना इनका सिनि बर रखे एक प्रकार सानन थाका नका साकानि आकाशबाणी साकलाय जाखे सिमिसे खनासिनाय हेनबा हायके जों आजुगै दंलायो नायनानै थाका आंके सिनि सोसाइटीयाव साव खाइदै दं सिक्ला रकनो प्रॉपर काउंसलिंग रनाय आनि मते तो मकलक कलाया तिरिन दिन मास लेवल अब हायके प्रॉपर काउंसलिंग रवै प्रॉपर गाइडेंस रवै बियांगो थांथाय तामो खाइथाय कायसा डाइरेक्शन फुनुकनाय साबोतो गरै आव नों हनै मानो जों आनि एनजिअ नि थ्रुयै चिनि एनजिअ नि थ्रुयै जों किसा मिसाबनो चाइतक लायो ख्लाइनानै साइमानि आबो संबोसो जरते सक्सेसफुली ख्लाइ मानै दं फियाबो किसा मिसा सिनि चाइतक लाइ मुं दङ बा जों ख्लाइनानै चाइतक दं लायो ख्लाइलाय दं लायो ओंखा आबोनि किसा बेनिफिट बसं नुगै दङ चिनि सेक्ला रक मानमानि ओंखा आबो सकसे किन्तु ओभारअल जों नायनानै थांका ओंखा अ जागोन सिनि लेकिं जों नुगजागो जे सिनि सेक्ला रक सिनि बरकनि करियर नतयै फ्यूचर करियर नतयै बरकनि लाइफ नि एम्स तामो ऑब्जेक्टिव तामो आबनो क्लियर काट जों उंगै मानलाया हाय जे बखाक बेंक जागै तलां जाखा आयं न थांखा
बास आबसुनो आरो माने थुताइका थुताइलिया हानि होनमाने हाय हायखनो बेसिकली जों सिक्लाराव चलिलाय दङ ओंखा अबनि रेसपन्सिबिलिटी तो यस पुला तो स्कुलनि तो तनो दङ ओंखा आबनि पर बुमा बुफानि दङ सोसाइटिनि दङ आंनि मते एटलिस्ट अ तीनटा जे तारमाने जागाव अ काइथाम जागाव जेकुनु काइसा जागाव फनो যদি চিনি সাবতি রকন চিনি সিকলা রকন जों प्रॉपर गाइडेंस काउंसलिंग प्रॉपर डायरेक्शन যদি রেইমান খাंके চিনি সিকলা রক बेनिफिट माननाय चिनि सिक्ला रकनो बाहाय गाहाम ओंनाय फेयाबा बेलाखिना अनफॉर्चुनेट चिनि तिब्रासा सोसाइटिनि बिसुङो जों अ काइथाम लेयारनि बिसुङो काइसा लेयाराव फनो जों सक्सेसफुली अ सामुनो दिनि सिक जरातै ख्लायनाय के बुकरिखौ आवश्यक इफेक्टिवली के वो ख्लाई दंगो आव हाय मकलो कलाया ना स्कूल अथॉरिटी ना आबो सिनि बुमा बुफारो ना चिनि सोसाइटिनि बिसुङ आव हाय के वो बासा साइ फाय अ सामुनो आव हाय के रेस्पॉन्सिबिलिटी नावै इफेक्टिवली ख्लाई दंनाय आव हाय एटलिस्ट आन मकलो कलाया होय आं साया फन नोंनि दंनि मानो बुइ ख्लायलाय दंनाय फन आन मकलो कलाया आंनि दं आव हाय फन नोंनि मानो किन्तु एटलिस्ट आन मकलो कलाया ओंखे ओवरऑल चिनि सिक्लार डायरेक्शन लेस aimless तारमाने काउंसलिंग करै इंगे जे लामा करय दंनाय माने अबनो मेन रीजन खानै आंखा नुबोता अमनि रिलेटेड नो जों जखन यूथ नि पेपर सालाय दं माबा रिसेंटली जों चिन सोसाइटी उनो जों नुबै मानखा खरकसा माइनर स्कूल रों सोरङै दंनाय बहायनो बंनि एक्सटर्नल मैटर अफ नो तैनाय कयता प्रॉब्लम नि बागै बरक अमथायङैने सुसाइड खालामो जों नुबै मानो अब सालनि सालन जों अमु कुनु कताल को गया अमु कुनु कताल मांफलिया अमु हाय इंसिडेंट जों गोबां every year जों कायसा कायनिले मकलक कलाय अमरंग नो जों ताम बुम हाय इनिशिएटिव ना खां के बाहाके जों अमतरंग नो जों प्रिवेंट खायमा न कारण यूथ यंग रक तो ताम सने बर इन्फ्लुएंस अंगै नि मानो गे ओ इन्फ्लुएंस अंगमानि न जों बुमता हायके जों माथागे मानो आबरंग न तै साइ एक्चुअली जे बयसनि स्राय रक अब हाय कतर याप्रि नावै खिबियो अ बयस जों बांला बायंके तो तामनाय बना इंग्लिश बाय एडुलेशन जादे हम माने सिक्लास आस्लकसा कक ब्रक बायंके जों जादे हलाय माने सिक्लास आस्लकसा अ सिक्लास आस्लकसा जरा अब सिनि बरक दै जतन जीवन न फायो जों आ पिरियड न क्रस खायो जेहेतु जोंहा लामातै लाइफ फायजा आठ समनैतै जोंबो हिमि फायजाकबा जोंबो साइमन अ जरा रक बसक जरातै भाइटल बसक जरातै क्रिटिकल पुइला हंखेत सिनि जत बुमा बुफारक अ मानैनो तै किसा सेंसिटिव केयरफुल जों पुइला न मा दं थाय जे मात्र सिनि बसाबतै अ सिक्ला आस्लकसा जरा अ फायो हंखे किसा एक्स्ट्रा केयर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जों मारनाय मा तंनाय रेगुलर बेसिसआव जेनेबा साबथै रकबाय कम्युनिकेशन जों मा कम्युनिकेशन इन द सेंस गाहाम कम्युनिकेशन जों मा तंनाय तामगै आनि अबसा आनि जे अबसा सास्लकसा बिनि लाइफ नि इच एंड एवरी आवर इच एंड एवरी डे बताम सोरङै दं बताम तुबुइ दं तामो ख्लाइ दं साबोबाय थाङै दं बैयांगो थाङै दं तामो चावै दं तामो कानै दं इच एंड एवरी पार्ट जों खेलमा खायनाय सो अ माने रक बुजिनानै सिनानै हिंखे जत्तनि गाहाम टुल्स तामो जों अ जे आनि सिक्ला सास्लकसा बसाबाय कम्युनिकेशन एकदम स्राय स्राय ट्रांसपेरेंट जों मा तंनाय बो बिनि लाइफ नि इच एंड एवरी इंसिडेंट इच एंड एवरी एक्टिविटी आंबाय बिनि बुमा बुफाबाय शेयर खालायनाय जा सो दैट नों बुचि माननानै जे तामुङै दं तामु खाइ दं तामु वानसुगै दं नों अबनो जेफ्रु साइमोननाय जों बुमा बुफारक जेफ्रु अबनो साइमोननाय
जों जुदि अबो नुखे जे इस आनसरायनि तिनि जे कक सामाने अबनो बिसिंथि आं अमहाय बुजिखा ओके सो अ जागानो हयते आं बनो जरा तंसनि नरै तुबुइ फायदाने नांनाय ओके आं आनियागो जरा तंनाय बनो बजरि हामियापन खाइ तंखांके हामियानि बनो नरै तुबुनानि सकागै तुबुनानि बिनि बखाव आबाहाय कुन हामिया वानसो बुं फाइ तंखांके जरा तंसनि आं साइमाननि सुदे आं साइमानै ओ बिनि बखाव जे हामिया वानसो बुं खाबै तंगने आबनो तर साके आं tactfully बसिया तो दै आं आबनो कारोय तुबुइ फाइमाननि like open discussion botongna nango sa Yes. between child and parents parents ang obono sai dong open discussion obono bonno open discussion bufro khainai ba je fru nang bobe regular basis o communication tongnai maximum time sing tam nung sa especially tinini o jorao bunga bo phasa kre khayo ako hongkangke besabai bunga bu pharokni communication khlainani jora सानन थांगा अलमोस्ट कसो करे तीन फाति फुंनि माइसालाय थानिव फातिसा एक लगे आचुगै माइसालायनानै जरा सकरे गोबां मा दंगाबा फेमिलि fact बसा जदि इंग्लिश मिडियाम स्कुल परीक्षा बनो 6टा 6:30 बा मैक्सिमाम 7टा नि बिसिङो आं बनो चारै खारै टिफिन दावै आं बनो स्कुल बासो दाइरेनाय बुफुरो से 7टा नि बिसिङो 6:30 7टा नि बिसिङो बनो स्कुल र हरबायमोन परे हुरमुरखे खाब्रुम बिब्रुम खाय कुन मते बुखुगो दाखालाय खपसा सावै बुमा ताय बुफा बरबो नकने अंकरि थांनाय ओके ओ बुमा बुखा बुफुर किफिलनाय खूब कपाल काहाम ऑफिस एनवायरनमेंट बिसिङो जदि तंगो दंगै जब फ्लाइ तंगो के बहैतो बा 5टा बा 6टा सारिकनि 5टा 6टा बखै बनोगा हापायनाय सापुंनि खाब्रुम बिब्रुम ऑफिसनि टेंशन हाय इराय एकदम एग्जॉस्टिंगै नगा हापायनाय दाउ इन द मीन टाइम ओके साथानि बसाताम खायनाय बसारताम खायनाय ए दिवर एकटा देरटा दुइटा स्कुलनि फायनाय टुकुनाय मुसुनाय सराबसा रेस खायो जानाय आवन परे बेगदै टिउसननि बागै अंकरि थांनाय जे मात्र टिउसननि बागै अंकरि थांगांगा एक लगे ब 3टा 4टा टिउसन परिवै हरनि 9टा 10टा व नगा हापायनायबो टिउसन पाइ आखै ब जतखौनो नगा हापायका ओके बिनि बुमा बुफानि बिसिङो मैक्सिमाम न हयतोबा चावै नंगै सराबसा रेस खाइबानि जरांनाय बसा फाइनाय आं 10:30 11टा इवन आं क्लास 9 10 11 12 रको जदि बसा हंके त आर स्पेशल अब साइन्स सो जदि बर्ती खाइजाक बा साइन्स परै दङ बसा रकंगा त जों साइनो मानो कयटाव बर टिउसननि किफिल 12टा 12:30 पर्यन्त बर टिउसननि नगा किफिलि हाबयो जोंगर रामनगर एरियाव नायनायदि साइन्सनि जे टीचार रक स्टूडेंट रक परि माने बर छुटी रे माने टाइपिंग रक बुफुर आं ओसेसु वानाव 12टा 12:30 पने एकटा पर्यन्त छुटी रो ता आचराय नगो हाबैका ततखने बुवा बुफा चावै नंगै लेंजागै गुरुं ता अ जे 24 घन्टानि रुटिन आं साइखन रेखा अर बुमा बुफा बाय बसारक फाटिसापनो एक लगे आचगै मखांना हालायो माइ फाटिसा सालायजों सुतिनो त इनके अबहाय जागाव बेलायखनो मुश्किल ए जे हयतो वसन कक बाय सानानि इजी इंजागै मानो जे प्रॉपर कम्युनिकेशन तंगनानि नाव हाय इरा किंतु ओ पुरा माने तामनाय खाब्रुम बिब्रुमनि जराव आबो किसाखौबो गथुक हायफानो गथुक फानोङै दंथों जों किंतु अमाने रकनो मेंटेनले मा खालायलायनाय हयतो बा डेली बेसिस याफानो आं मा चाइतकनाय जत सम्भव गोबां आं आंनि सिख्ला सास्रकसाबो साबाय आं कम्युनिकेशनाव तंनानै like good parenting एकदम important एकदम इम्पोर्टेन्ट sir amon related no haino chung maximum chung om hai influence no mani peers group no no ma tabuk chung no ma ka recently je suicide case abono tai kaisa dark side na khen ke chung
maximum peers group rok no chung drugs by influence Hmm. drugs by ekdum addiction no klaijak tau phan so ma hai ko ma tam sanai chini chrai rok tabung generation young generation maximum nai ka hai no studies by to chal khan oba ken khorosan sante khorosa sarlaiman bising tinyo drugs so buku laiman nugui tong Hamiara to sung datin serengna. Serengi ko mano. ge society ni ngei tamu khalai khai tong as an individual ni chin tam khalai khai tong aborong tei Actually, basically, all mano yo je topico nung baklai kha. Specific all topico as a society ingui klaijak nai society ni rule ni slai jotoni koto ta important role ang nukmani ek number hangke parents rokni second school boje school poriwo a school ni মানে চিন each and every school ni kaisa responsibility se extra ke mananai o je sikla sasloksa student ni baga o je sikla sasloksa bufru chengabo chini jora fruta abo 19 ni simi chengo okay sing sikla sasloksa itu tinin dinong gangabo class 7 8 ni simi ni chengo tinin o period to 7 8 ngene bo sikla sasloksa ni category o phai payo Engka, oke ang 7 no bathun reka, at least 8, 9 ni simi, bo chengi payo. Sikla sasloksa. Engka, each and every school, obno, isa extra care, extra, tamnai, mana cautious kisa, seng mang lai nai, o manai rok no, tuyu. Engka, 3 number engka, society to each and every aspect joto lama tu no, bini contribution, society ni borok ni bising tong thai. Engke omano yobo society bini responsibility no kuno din ignore khaimaya ba gerei hnaimaya ya society no responsibility tongo phiaba society na angle ekdom last to sunuk jago ekdom puila jotoni important responsibility ba boma bu phane second dini education institute ba school rokne ta last to society ni engke omani rokne sing categorically sing jepru buchi mannai Hengke, sing sini responsibility na aba hikena sing jodi khlai laika hengke kha khlaio obo hai manai rokno ekdom thak sugire na nai to possible ya কিন্তু yes sing komirile man যেমন ত্রিপুরা বলতে এই যে আগরতলাও sing উরাম aba hikena nungলাই tinin dino to শুধু আগরতলা শুধু sing লাইলিয়া sing এই যে সাব ডিভিশনাল যে হেডকোয়ার্টার্স পানংনি মানকা जों যেমন উদয়পুর বিলুনিয়া সাব ডিভিশন বা ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার পান जोंनि মানকা উদয়পুর হন্দি বিলুনিয়া হন্দি ওকে কয়লা শহর হন্দি আবহাই মানে তামনাই নিনি সিটি এরিয়া রক শুরুছে जों আবহাই নু ओंका अबहाय रक यानि काटिनानि बागै जों अबनो ख्लायथाय बुङा बुफाराव आंनि बोसानो आं परिस्थिति बाद्य खायमानि बागै आं साइसुं नक बारा तंनि परिनानि नाङै दंखा आंनि जत इनकाम सामु हुमु साख्रि बाख्रि आबा आं आंनि गामिनि नग तंतै खायनानि नाङो ओंखे आंनि बोसानो आगरतलाव लगिरुइ परिरि तनानि माने दिनैनि दिना आंनि माने आ परिबेस गरैनि बागै आंबोनो साइसुं तंनि परिरि मा तनखा गोबां मा दं आबहाय पेरे ए रिसेन्टलि थैबांबोथ' आबहायनो ना साइसुं तंनि परि दं ओंखा साइसुं फानो तंनि परि दंथो जेफ्रु जरामानो सिनि बुमा बुफाराव बोसारावनो प्रपारलि किसा भिजिट मा ख्लायलायनाय मानखे जेदिनो जरामानो ओंखे एटलिस्ट फुङाव फायै सापुं बोसाबाय तंगै ताइ कुनु अन्न कक्रै दा बोसाबाय तंगै तामुङै दं तामु सगै दं आबो बुचिनानि कक सालायनानि आबो मा चाइतोक्लायनाय ताइ फाइमाया फोनो ओंथों एटलिस्ट फुं सारे किसा अबार द टेलिफोन जों बबाय कम्युनिकेशनाव तंनानि बियां थांनि दं तामु ख्लाय दं तामु सगै दं बिनिबा बोखा हामिया दा ओंदै दं कुनु मानैनो तैयो कारण जों बोसाराव कक सालायखौ बुजियो ना जों बुजियो जे बिनि बुखुकनि थाइनै थाइथाम कक अंखर कांतनो ब तिनि बोखा स्रांजाकदा ना बोखा मगजाकदा संगाबो बुजियो सो आबहायके किसा प्रपार कम्युनिकेशनाव तंलाय आकलायै सिनि बोसारावनो किसा एक्सट्रा मखल कचों खुनजुबो कक्रक ख्लायो जों नायकल खांके जों कातिलाय मानलायो बा कमिरि मानलायो न ओमहाय केस रखलखनै आं वानसुगो सर जबक जों जिनि ताबो एक्सट्रीम जे सोशल इश्यूज न तै सालाय थांगे
Abu bahai no bisi just a couple of weeks I think. Abu bahai bisi ngono jeng nukui man ka yang Sador district gono koroksa sakrajuk berinyo. Macam sekal pun dia Sekal betul ni lah. ama ke accuse khainai bono para amseng borok phana ka je miscreants of bono apteke murder khaima rong teinyo. Oba hai bahai no a para kaisa ho jeng nukuya. Oma hai practice ngunyo tongo kereng thayo kereng Oba hai incident musung every year kaisa kaini le. Nukuin tongo. Sung makolok kena kalai usung. Oba rong no bahai te bahake jeng avoid khaima lainai. Amo Oba hai manai rok na avoid kaina ni hingke awareness. Public ni bisunga public awareness. Abo simna kaisa lama. Tai to kichu lama kare. Karon abo hai incident rok tamu yung hanmani ba mana lack of awareness tamnai जों आसो साक-साकना होनलायो जे मॉडर्न era o जों tongo जतन होनलायब्ला ना दाबुनि जराव जों जतन मॉडर्न era ओके tamnai TV आसो रोजामा TV नायलायमन जागा तिनि दिन अमसक पातला TV नायलायो ओके आगे कायसा टेलीफोन कॉल खायनानि बागै बसो हासाल गारि कावै बाइक कावै बानिनि साइकेल बाय थांदै हिमि थांलायो कायसा फोन कॉल नि बागै जों मा खालायलाय दिनै जों पकेट तै गुरिलायो ओके आगेनि आसो को जों तामनाय टीवी चैनल से लेखायनायखे कायसा कायनैसो दिनै दिना जों टीवी चैनल नि अभाब गरै नायजाकनाय मानायनि अभाब गरै जोंनि बरक जों आगेव चन्दा मामा होनो सिमसो नासिगलायो दिनै आ चन्दा मामाव पर्यन्त जों जोंनि बरक थांगै सगै जाक बरकनि यापिरि मारि आरो लायजाक ओंखाय आबनो कारिताय तामसो जों खालायलाया दंखा खालायलाय दङ मॉडर्न era मॉडर्न जुगाव दंलायो होनो जों साक-साकना प्राउडलि सालायो हायका सालायमोन या गुलो फानो जों अबहाय माने रकना जेफ्रु नुखांके ताव फानो तावना सिनि नाना थागो दाङै मा दाङै फा आमाल जराव तंमोन हायखनो मावान सुगो ओंखा जों सुदु मॉडर्न गेजेट यूज खालायमा बायसिमिया सिनि वान सुकुं जों मॉडर्न मा खालायना सिनि बुचि मुंनो जों मॉडर्न मा खालायना सिनि वान सुकुंनो जों मॉडर्न मा खालायना आबो खायनानि बागै केमनो बुई तगै बाबनो खालायरि माया आबोले जस्ट awareness বিভিন্ন लेवल नि मानो सोसाइटी लेवल नि मानो स्कुल लेवल नि मानो क्लाब लेवल नि मानो नों जदि धर्म न मानिनाय रेगुलार धर्म तामनाय आबहाय खुलुमलायमोन जागाराव थानाय हिंखे आबहाय खुलुमलायमोन सुरिलायमोन जागाव ओंनि मानो বিভিন্ন लेवलाव awareness जों रोलाय मानो बा रोलाय थाय जतखनो पर्यन्त जों aware नि मानिया अमानै रकनो जों बुचुय मानिया आहायनो मॉडर्न era व दंग मॉडर्न जुग दंग नै बुखुबाय सालायबा बायसिमि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज खालायलायबा बायसिमि सिनि साक-साकनो तो जों मॉडर्न सोनामै मानिया सिनि साक-साकनो जों मॉडर्न आप्रुनो होनै माननाय जेफ्रु आनि वानसुक मुंबो दिनैनि जरा बाय गथकजा आनि सामुंबो दिनैनि अ मॉडर्न जुग बाय गथकजा आनि इच एंड एवरी एक्टिविटी दिनैनि मॉडर्न जुग बाय गथकजा आप्रु जागानि साक-साकनो होनै माने यस आंबो मॉडर्न era व तंगै तंगै खरकसा मॉडर्न बरक आं होनै आंखौ सिमानो ओके जरा बाय बाक्सा just for आं अ मॉडर्न जराव तंगै दङ आनि यागो जत मानै दङ न बेबांनो मॉडर्न मानै इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होय आरम्भ खाय बेबांनो मॉडर्न गारि बाइक न खुक बेबांनो दिनैनि दिन बाय गथकजाक आबो बाय नों मॉडर्न या आबो मॉडर्नाइजेशन कैसा पार्ट से कंप्लीट नों मॉडर्न ओं सगै मायाखौ बुफुर माननाय आबो जेफ्रु निनि वान सुक मुंबो उननि यागो तंमाने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मॉडर्न ओं मासगनो निनि वान सुक मुंबो जदि मॉडर्न ओंखे निनि सामुबो आबो हाय नोंखे आबोरसो नोंले कंप्लीट खरकसा मॉडर्न बरक so very important ko tinini chini o chini evening ni pandao chung tini omun point khainai china tamning ke chung thinu sajagin tongo kanmung chungmung chung western culture no follow khaima मॉडर्न ओंखा ang modern ngi thangi ani thinking su jodi ang
modern ing o agina kasamo khiklai to no ke abo to nang modern ing mani klai ya na partly hoito ba nang modern ing khana কিন্তু completely nang modern ing sugui maya kho abon bagin ni wan chok mong tau phano ungklogo klaija o ungklogo klaija wan chok mong no nang ni bokhro ni kari maya ni bagin no to nang kham kharang khorksa borok no biang tam mazara roi dum togoi hakorogo thoplaye tam rok nglai mo ka abo to kono modern borok abo khai meya modern era ni modern borok abo khai meya bini looks bini kanmung sumung bini yago tongmani manai khnei ngi man abo bebang modern কিন্তু bini oro যে tongmani software abo upgrade bo khlai sugui maya kho modern in sugui maya khoni bageno sing abo hai incident ro basically khlai layo abo no bui togui bo sing abo no khlai mania abo basically awareness ni bising tino sing abo no teruk ke manol lainai aw agini srele belai khne komika khane mano sing agini din ro sing abo hai tebo kabang khe ungo khnawo pheo tinin dino komika অবনো जों तेबो मा कमिर लायनाय ता एकदम मथाक सुग्रानि बागै जों याप्रि माना लायनाय मुराम संगबरं तै अवेयरनेस प्रोग्राम रो मा खलाय थाय सर अमनि लगे न जाबुक सोशल इश्यूज नि रिलेटेड न जों डिस्कसन खालायना अबंगाय देयर इज रिसेंट त्रिपुरानि जे पॉलिटिकल सिनारियो बुहाय पोजिशन दंगै दं तामिंगांगाय सालब्रुम ननुगलाय दं रिसेंटली जों खुमुलंगबो जे कायसे इन्सिडेंट ngai thangwa abni sekang bisirang monjo kaisa incident ngai thang obahe kereng thayo no hasi kerengoi no mungsa politically link ngai ne ara jagao abni consequences face khaine rongka sadharan ordinary citizens oma haike bufuzor tai chini society wo impact khlai tong as political ni side ti nai khangge oborong no tai je tripura ni political landscape abno tai ni tang point of view sok to abu ge sai khna related to recent incident bulai tok lai mane aborok na nang side politics no te yang ke chalai no tong na ni muchungo politics ro ba hai phano chalai tong na ni muchung phano politics we nang chalai bu tong lai mania politics engkha emon ekta manai nang abone hoite suda angya kebo phano kagi tong ni mania kun babe sing kherengni ni ma dong direct flag balai se inclab jindabat ni lama wa ongkhor ya pa no political party bai kerengya sabla tong ang chakri khaidai khoroksa borok ang bo ma kerengo khoroksa khetawo samung khlainai bo ma kerengo khoroksa neta bo ma kerengo bai ke ma kereng nang je sapana political rally wa thangya se engtheng direct political activities so nang keringang theng di necessary je pro boot phaya boot le ma rible se boot le seng ma rible nang kasak ang ko sombo kupur kun political party na seng boot to ma rible di necessary je pro election phaya awu to political system o participate khlai mani no na awu to political party be kereng mani no na heda amana ni yakni seng kagi tong ni mani jespen kakna ne ka ba jaga ho bacha oi o je recent je bulai tok lai incident ok akoro lai to aw to belai khana nai thogya belai khana go thogya chini bagai tamnai kaham mungsa phano aroni hoite manjak nai krei jang mani hamyano ungo zaman mani hamyano man sablo bokor phatikaro sabni nogla sok sakha sabni tinno sisik laikha senti prasa weti prasa kebu yablaro fungai kheno mukhang nuklai man borok rok mang sablo ahinang nabla fungai kheno nuklai mani mukhang nuklai mani borok bazar kaisa salai mani borok saring khangke o kamini chomuni wo ba abahai
Kredi kami kaisa dukan je jaga kamini borok jefru jora mano ga sarigo sarapsa thangai kuthumai kok salayo chakap sanunglayo abo khai kamini chomuni ongkhor kangkan je borok bang tarak sida ka malainani nango bono tini bokhor phatiri buile bini batam ka hamungne ani batam ka hamungne overall society ni bage kaham tamo tong aro kichu to kare akhire loss to chini no chini ti prasar pe nok ban ti prasani no bainai nok khaman ti prasarin khamna kapal phati ka bane ati prasarin kapal phati na tini ni dino hoyto ba nang kormo hangkasak nang da borok symbol thepa laye symbol nasik laye khak laye group sanam laye phan motok laye a incident rok khlai laye belekna unfortunate abo bai kaham ke bune ingia obuna ani koibung tongnai abo khai samgrok nesang joto mansa makati lainai je individuals rok directly ajaga krungli kha abo hai individuals rok sing machai tongnai kati tongnai je political party ni borok rok ar krungkha political party ni je leaders sanjaknai rok naikoli tongnai rok tuidului tongnai rok abo hakin ma tuidulnai norok ni tolani ground level jara samung khlai tongnai norok ni worker rok norok abo hakin no control khlai tuidului ma naikolnai tai clear message obun ma tongnai je sapan nungthung abo khai tamnai ak ki badla ak khun ki badla khun o sentiment ba o mentality rokno chini worker rokni bisingo please ta dalaithung ta pir laithung oba hai message rokno kebo jodi hor rongkhe nung tuyungoi horno butharnase ma chai toklaina joto borok no somania kebo ba extra kok thaini saikhi bnai tongnai monok na nangmani jora ma monok lainai borok se nung se buchiya ani nogo i hadol dul sak khitari phaika hai khne leti ang i budul thaitan talangai nini nokhung ang khitar rine diba hainumla na okay oba hai wan sukmu log yo tui sing jodi choli lai khangkhe omo hai incident rok bulai toklai bokhorok phatilai nok soklai po bini party office tini hor sok chalai po khana hangke bini party office na soksai rilai ukhapo sabun tam kaham na aro kebun kun kaham manjaknai krui kaham srungjaknai krui overall society wo bini impact le negative nuklai nai positive impact le aboni abo hai sangrok bisinte manjaknai kichu kore so abo hai rokni yakni sing ma katilai nai sir tai kaisa chung tini ni o pandapai sekang ang tai kaisa chung salai obong gangkai chung saimono tabuk je present no the most powerful weapon gangka to social media obviously social media by je kono ongemon kaham bo khaimono negative khaimono oba hakino chini bisingo no tabuk kebangma content creator ngai ba kebo khaba social media ni influencer hananya amtege kengma different content borok tubui tongo tam hingke borok aboni impact bahai engno kaham dongno hamya dongno sia borok abone realize khaya baksa omai content bo tongo je abo restricted hani baksa jing publicly phunu mai dine so tongo abo hai je awai mu ngui tongwai rok abo no tei bahai ni koekta views belai khano unfortunate o issue no teibo ani puila wat obuno bufukni karen ani muchungkha basically sing nai khanke o manui rokni yaphang tamo hne sing cheri nai khanke asa kuthugo thana nangya sing buskango kalai sakano pasasai phayo abo hnkana monetization
মানে আনি কন্টেন্ট নি সাকাও যত বেশি রিঅ্যাকশন শেয়ার কমেন্টস ভিউজ ফাইনাই আবশ্যকনো মনিটাইজেশন জরাও আনি এমাউন্ট নি সাইজ তরনাই ওকে সিনি নজর আয়াং সিমিসে থাঙি তংসিবা কিন্তু ওভারঅল आं जे कंटेंट क्रिएट खायो आं पब्लिक ससियेल मिडिया माने पब्लिक प्लेटफर्म ओ पब्लिक प्लेटफर्म आं तामो रई तंखा आनि कंटेंट नि क्वालिटी तामो आनि कंटेंट कि जतन पब्लिक नायनानि मत कंटेंट आं सनामै दं आबनो सोंवान सुगलायलिया नेगेटिव कंटेंट फानङै दंसितों व्यूज नांगौ मैक्सिमम शेयर्स आं नांगौ maximum comments reacts ang nango so that ani no matter abo a comment bu kahamda na hami abu matter khaya just comments nango mane joto kabang public ni content against to mane engagement tong nai abong thang share ni bisingte abong thang views ni bisingte abong thang comments ni bisingte abong thang reaction ni bisingte mane abo to devon counting blana enggak just abo simus na yo tabuk je no comments khai tang ni content ni talo je comments khai na kabang jorang jefur kisa jorar manu hungke acha tamu unglai tong overall je content abo to hamya acha omai hamya content to taw ngai nei khang tamu nuk na ro 1500 2000 reactions মানে পাবলিক রিলাইজাক nuk nai comments khlaijak 1200 comments share bo abo haikeno মানে শত ইয়া হাজার শেয়ার খাইলাইজা আং না আচ্ছা ওকে তামো মসা আসক ইম্পর্টেন্ট কন্টেন্ট নখনা যে ও জায়গাও আবশ্যক পাবলিক ইনভলভমেন্ট দং আং কন্টেন্ট নায়া কন্টেন্ট সাকানি পলাসান নুখাঙ্গন সাইমানি দং আবো ব টাইপ नि কন্টেন্ট আং আবা কন্টেন্ট নুন খুব খুলু আং জাস্ট তামো খাই ও যে শেয়ার খাই দংনে যে রিঅ্যাক্ট খাই দংনে যে কমেন্টস খাই দংনে রাও সাবো বরক আর তামো সালাই দং নাই নাইগ্রা না মানে হাবু ওয়াইসা ওইসো একদম কলক্ষণ আং পুরি নাই তামো লাই দং তামো সইলাই দং নাই নাই খবর নুগো তাসিং নং সামন ম্যাক্সিমাম কমেন্টস তো আরো পরিনানি যোগ্যয়া অর তাবুক নং বাই সালাইনানি মতো যোগ্যয়া আবাহাই ওয়ার্ডস সিলাইयो কারণ আবাহাই ওয়ার্ডস সইজাকনানি মতো কন্টেন্ট রনাই বরখা ওকে आं ताबो खुलुगै सालिया जे कंटेंट आं कंटेंट क्रिएटर आं जे कंटेंट तिनानि अकाउंट रखा आबो आं एमन कंटेंट रखा आबोनि फीड आ कंटेंट बाय मसांजा खलाइनो कमेंट्स खाइनो रबो खलाइलाय दंखा ओके आर बो आबोनो नायो हयतो नायना मैक्सिमम पब्लिक नो अट्रैक्ट खलाइनानि बागै मैक्सिमम मोनेटाइजेशन माननानि बागै ओके अबर तो बेलाई खेनो ओवरऑल जिनि सोसाइटी नि बागै बेलाई खेनो हामि अबरकनो वान सुगुनो जों अ yang बखाबो मा सालायो जे चिनि चराय रकनो ए जे स्मार्टफोन इलेक्ट्रनिक गैजेट्स सोशल मीडिया अबरकनो याकने जतो मानसक जों हाकसालके कातरि मा तनलायनाय बा तनरि मानके काहाम हने मा हनलायमान रकनि कारण अबनो आर ओवरऑल आं अबो हायके जे गोरोङै दंनाय अबाय सामुरको जारा गोरोङै दंनाय ए जे साकसान कन्टेन्ट क्रिएटर हनै रां आजि दङ हनै रां बेले बेले ब्रखा लेखा लायो ससियेल मिडिया फुनुगै दंनाय आं बुमुं रक नागला आं बेसिकली बुमुं माबो माया ओंखा बरकनि थानियानो अबनो मेसेज दंनाय जे प्लिज इस रेस्पॉन्सिबल इनलाय जादि कारण जे कन्टेन्ट नों खिखलाय दङ ससियेल मिडियायाव आबो निनि बातिजा निनि बागिना निनि हानक निनि ककै निनि पारानि चरायरक बरकनि मकलो बकलायनाय आनि लाइफ आनि इच्छा आनि मोबाइल आनि इच्छा अकक थाइसे बाय नों निनि अ हामिया सामुनि याकनि नों किन्तु यगै मानिया नों एजेटिव रासा नों रिगनाय कानै बडी पार्ट्स फुनुगै मसाइ दंखांके आजागा नों आनि लाइफ आनि इच्छा नों होनैमाया
karon je rignai kanai nang nin besak phunugi musai tongo a rignai abo nini simiya a rignai ni kaisa sini mung tongo a rignai no belong khlainai kaisa dopha tongo nang overall a dopha no represent khlainai te হাজার হাজার লাখ লাখ borok no nang kitu indirectly অপমান khlai tongo amon bagai isa sotorko sengmang nai ani live ani icha ani mobile ani icha ani data ani icha o chikon heleng kok thairok bai kintu o kotor je responsibility seng as a human being seng kono din kintu yogi manja aja kana ko sotorko ma tonglai nai seng o mani rokno sini society level bo seng tebo kaham ke matalang lai nai kok kecang bai seng ma bujuk lai nai ma bujuk lai bo tongo jodi kok kecang me buji hangga seng isa karagi apiri robo seng mana lai thai ni angke khakawo obo hai byapar robo tangi ni seng obo sukhe sini society no letepeta khaina ni bagai bui mene jakna ni bagai selama singsa khaijakna ni bagai to seng ahina nasige achukbi tongni manja as a society ni borok seng abuni against to kisala ma wanchuk lai thai kok ma salai thai ya piri mana lai thai ni angke wanchuk sir paithang bak thana sagang jang te gisa jorai salai chu no tabuk present je Tripura ni je law and order situation ro no tuino omoni related no je social media ni related education ni related ba society ni je issues ngi tongmorok je violence ngi tongmorong related khino nini tamo suggestion tongnai ba tamo advice tongnai to the state government or to the ADC government or to certain departments nini tamo strict ba nini tamo suggestion ba advice tongnai tamo khalakeng ge chung omorok ni solution to be mano abo kaisa small message pula khato ang saimani ang abso capable khoroksa borok da je state government no ba ADC administration no suggestion reiman nai jat aba hai khoroksa sukjak borok ya ang saimani ya pheba ang bkhao jeta wan sukmani je omhai khlai ke hoito ba manai ni hoito ba kaisa solution ngi basai mano amkhai manai ro ang thaisa thaini kisa ul cycle nan musungka je violence rokna akorokna tui abrokna mathakna ni hangka to অবনো কাইসা লামা যে পুলিশ প্রশাসন যারা তংনা বরকনো একদম কোনো বায়াসনেস করিতেইখে বরকনো ফ্রি হ্যান্ড রই বরকনি মতেখা বরকনো সামং খাইনানি বাগৈ ইয়াকাरै মারানাই আর মিয়া নক সকসনে আবান পার্টিন বরকসে বনো কিছু ইয়াকতার দি ওকে Engkau tai khorsa kono Ramadan thangka bo thangi sayna aban patin borostama aba hai engka to mohai problem ni solution ro abatai am khali so aba hai mane ro na handle khaina ni bagai je machinery tongo borok no pura puri borok ni samu khaina ni bagai yakari rodi without kono political party color hai irai nayawi norok ni samu norok khaidi strict action je babe na hana nango na hani abong kapuila take second engka to sing political party ni je leadership jara tongnai awa ang tajing kisa sai thanga sing o manai na sini ground level o message sing clear khamara na je na hor ni bodla hor thai ni bodla thai aba khaike o approach sing samu khlaya aba ke sing joto political party no borni ground level message clear convey khaike angke easily sing om hai manai ro bulai tok lai yak ni rok sing yok lai mano ba kati lai mano kaisa gusi incident ng phano police jodi bini mote karo thik thaka samu khaigangka hoito ba next ta kaisa jaga abuno nuguino abu automatically no thagli thangnai abu hai ta kaisa je vulgar content roknati sing jodi salai nani thangka hangka yes sini local authority jara tongnai borok obhai mani rokna jodi mokolo to kalai ni tongo kalaya tong ya engka obono jodi seriously kisan nawoi tapnai nini administration ni torof theke obhai accounts je accounts rokni through the regularly obhai vulgar content rok rajagei tongo phunuk jagei tongo obhai accounts rokno restrict khlainani dorkar nangke borokno accounts rokno suspend khlaiye borokno block khlainani obhai kisa yapri rok na harjaka hangke obhai manarok easily handle ungo tai manage ungo
hane ang wanchugo engke abo kaisa lama tongo engke taigesa engke nini overall paithago ang chini sikla rokno tui ang obono sanani muchungnai oleas ang jepropono kok sanani sujok marka engke chini sikla rokno ang kisa priority ruoi ang kok sanani muchungo chini sikla rokno pote ano obono paithago tinino sanja jorani kok salai mani paithago ang obono sanani muchungnai je phaidi seng kesrang englainai seller mani maya kallainai puila basically sini tiprasaram ke seller bongso ne seng sak no seng honglayo abu kubu seng seller bongso seng masrang lainai jora tong sanino ani career no tuye ani future no tuye ani wansukmu ani aims ani naharmu clear ma tonglai abu klainani bagai ses level lo phanu nang ni counseling nang nanani sujok manke nang nawo clear mang lainai jora phairi regi tongo ST certificate by simi government job sangtai malai leya competitive exam o achuk mani pore no jeng tam nugui tong tenin dino group D job phana sang manan hingke tinta siri seng parang na nango puila hangke nini tapnai exam simise written exam simise dui exam maru abon pore interview maru haige seng group di job manai tong abo haikeno government ni job ni number komiri regi tong seng overall o situation tinin dinni je বাস্তবতা no reality no seng sarai ke buchi mana lainai je tamo tinini dinni job market tamo aji jaknai lama tamo tong aborong seng ma buchi lainai aba haikeno seng sini yapri no ma selainai aba haikeno seng sini khlai thairok no ma khlainai nang jodi government job khainai hinke aboni bage ja khlai thai je babu puri thai nang kharai ma puri na nang jodi hinke ang entrepreneurship bukhak thangnai hini hingkangke aboni bage ni ja training nango ja srung thai nango training srung jaknai bebong srungi manana nang jodi hinka ang businessman ngai ang ani local bazar ang omhai dukan songsai asuknai nang aboni bage ja nangmani buchi thai srung tai nai thairok na srungai nai nang ma chuknai clear cut ma snam laina ahaino buksa khlai achugui tongnani jora krikha nang joto buksa khlai achugui tongnai sini siklaro asungno seng samung hamyao gedalnani samung hamyao grongnani asungno possibilities bangnai phainai bangla be kaisa kok tong khali moko soitaner basa okay sini moko joto khali tongnai hamya samung hamya kok hamya wansungmu asungno phainai so siklaro seng kisa kesrang lainai seller mani yakare sini bobishot notoi seng clear ma tong lainai clear ngi mana lainai aba haikena seng beskang ma akuk lainai tai bortoman tai bobishot norok siklarok ni yagose sini society biang thangnai sini dofa biang thangnai tamu rup marnai abole bebakno norok siklarok ni yagose so aborno overall seng bokhrok tonai ma akuk lainai sir belai hambai sa tini chini khorong mai ringjak o sanjan kokslai pana phaima bagai aba haikeno nai tongnai jodo khabong tak toi buksong nong no bahaino paiplai hambai tai bus kango chengte bo omhai nong bagai nangkuk mani important talk show sok tubui tongo khanan jora busung tu na ama ken tabu salbrum no cheng sanjan o kok salai pana bo kereng gas song tu boi cheng different topics no toi norok boi cheng koklam salai ne am bagai jotona hambai tai horka ham okay no kolong
Shaboni ng Agartala. Sabona ning Bishramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo na din tong plaza. Hasteni Thangkrung Tongkhor. Fiaba dang mani sera wor zaknai purong mong. Kok shanai holong jerok hognai hasteni hapong khatai. Joy nai tong din norok. Chini Chini khora.